Proverbs chapter 15 and verse number 19. This verse may be familiar. Kuna nasa amen? Tanamanindog pala para sa magbasa pulong sa Diyos. Proverbs chapter 15 and verse number 19. The way of the slothful man is as an hedge of thorns. But the way of the righteous, there they are, come on in, Dr. Romel, Miss Claire, and Dr. Raven. Let me go back, verse 19, English. The way of the slothful man is as an hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain. Masaya, ang dalan sa tapulang nga tao, ingon sa uska koral sa mga tunok. Apan ang dalan sa matarong, gihimong patag. Title of my message this afternoon is, The Lazy Man and the Righteous Man Walk Different Paths. Ang tapulang nga tao ug ang matarong nga tao nagalakaw sa lain nga mga dalan. The lazy man and the righteous man walk different paths. And Mimi is demonstrating for us how they walk on their path. Michael A.J. Pood. All right, let's pray and we'll get into the message tonight. Heavenly Father, would you please bless us tonight? Would you fill me with your spirit as I preach? God, would you work in hearts? Would you help us, Lord, to be accepting of your word and truth? Pray, Lord, you'd fill me with your spirit. Guide me, empower me. Lord, I need you right now. Bless the message. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ako nagwali kanini nga verse daghang panahon dari sa tapitan o sa laing lugar. But 2 or 3 months ago, nagmatikod ko sa simple nga kamatuoran ni ining bersikulo ni ining bersikulo na what gyud ko nakakita sa una. But before I get to that truth, let me review what the verse is talking about. Now, let me just say, with a message like this, kitang tanan, kinahanglan mag-decision daan, kung ako maigo, mag-smile gihapon ko ug mag-amen. Amen. Kana ba ang atong batasan diri sa Truth Baptist Church? Amen? So smile, and then nobody knows na ikaw na igo. This verse is teaching us a very simple truth by comparing two men. Nagkumpara duwa ka tao, ang matarong nga tao o ang tapulan nga tao. The verse creates a metaphor, a illustration na panaglitan sa kinabuhi sa tao. It's kind of like picturing two men walking across the field. Basin mo ato sila sa ilang lugar sa trabaho, but they're walking across a field. That's kind of the picture in this verse. So sila maglabang sa uskapatag. Kana ba? Maglabang sila sa uskapatag. And so you have these two men. You have the righteous man and you have the slothful man. Ang matarong nga tao o ang tapulang nga tao. So, first we're going to look at the righteous man. Mama Ruth, write this on the board for me if you would. Here we go. The righteous man always walks the same path, because it is the right thing to do. Sa panaglitan, nining ang panaglitan, it says the way of the righteous is made plain. So what's the idea of that? The righteous man always walks the same path. Now, kung na'y patag, na'y daghang paagi nga ikaw makalabang, di ba? But the righteous man looks at it and he says, this is the right way to go, and because it's right, I always go this way. That's what it means to be righteous. Maghimo ka sa decision gibase sa sakto og sayo, sa mayo og dautan. Okay? So the righteous man, as he crosses the field, always walks the same path. Why? Because it is the right thing to do. So the path of the righteous man doesn't change.
Matagalaw, maglakaw siya, padulong sa trabaho, molabang siya sa patag, and he always walks the same path because his path is determined by right and wrong, not by his feelings. Sabta niyo ka na. So he always walks the same path. Now, unsa mahitabo kung ikaw maglakaw diya sa preyong nga dalan, matagadlaw, palabang sa usa ka patag. Hinay-hinay, mawala ang sagbot. Hinay-hinay, the path becomes plain. Slowly, at first it's very narrow, and then the more you walk, ang sagbot mamatay, o ang hinay-hinay, it becomes a very clear path. And if you do it and many people walk on the path slowly gets wider. Diba? So, as he walks the same path every day, basin sa first day, naglakaw siya, basin na yung mga tunok diha sa dalan. But he said, kini ang saktong dalan, so bisan lusod, bisan naay sakit usahay, ako moagi diri kay kini ang saktong dalan. So he walks the right path because it's the right thing to do. Bisan lusod, bisan makasakit, naghimo siya sa matarong, he walks the same path every day because it's right. Do you understand what I'm saying tonight? So, kung naay mga tunok sa first day, sa second day, sa third day, hina-hina ang mga tunok mamatay. Hina-hina ang sagbot nawala. Ug ang iyang dalan mahimong mas sayon. Tinood ba? Sa sinugdanan, nag-start siya naglakaw, lasud. Naidaghang undergrowth. We call it in English. Undergrowth is ang taas ng mga sagbot, the small plants and the small trees. But hina-hina, because he walks the same path every day, the path gets easier for the righteous man. That is a perfect picture of life as a righteous Christian. The more, listen to me now, the more you do right, and the longer you do right, the easier it gets. Now, it's never easy, but it gets easier. Mahimong ka, maanad ka, and slowly the thorns that used to hold you back die off. Mas ligo na imong batasan, mas mayo, mas strong ka sa imong character, and it gets easier to do right. Reading your Bible today. Let me say that again. I'm sorry. Reading your Bible tomorrow will be easier if you read your Bible today. Reading your Bible every day this month. Kung mabasa ka matagadlaw sa tibok bulan, sunod bulan, masayon gayon. Remember when you first started trying to read your Bible the first time, lisod kayo? Ikaduha, masayon gamay. Ikatulo, masayon gamay. But after you've done it for a year, you don't even think about it anymore. What na kalisod? Diba? The thorns, ang mga tunok nga nagpugong nimo, nga nagbabag nimo sa una, nawala na tungod sa imong batasan. Are you listening? If you walk the same path every day, it gets easier. Kung ikaw mag-ampo, matagadlaw. If you pray today, it will be easier tomorrow. And if you pray tomorrow, it'll be easier the next day, etc., etc. If you will be faithful to church this month, kung faithful man ka sa simbahan karon bulan, sunod bulan, masayon pa. It gets easier, not harder. When you do right, the path becomes plainer. What's the word it used for? Was it patag? Like kapatagan, di ba? Patag is that's the idea of flat, di ba? If you will be faithful, watch now, kung faithful ka sa pagsangyaw, kung maupil ka sa sowani matag simana, kung Sabado or Domingo, maupil ka sa sowani matag simana karon bulan, I promise next month it will be easier. Doing right, listen, doing right gets easier the longer you do it. There's always challenges. Kanunay na pagsulay, kanunay na kalisod, but the act of doing right gets easier the longer you do it. The way of the righteous is made plain. I have a question. If I walk across the field every day, and hina-hina, mamatay ang sagbot hangtod na nindot nga dalan, who made the way plain? Ako. By doing right over and over and over and over. Are you listening?
The way of the righteous is made plain. My page turned. However, dili ka nang kahimtang sa tapulang nga tao. Why is that? Because the righteous man, listen, makes his decisions based on right and wrong. That's why he's faithful. Ang matarong nga tao, dali siya priyo sa tapulan. Siya maghimo sa mga decision gibase sa unsay sakto ug unsay sayop. Ug ang sakto ug sayop dili mausob. Diba? So, the righteous man does right every day because he makes his decisions based on right, not his feelings. If it was right to read your Bible yesterday, it is still right to read your Bible today. Kung sakto nga ikaw mahimong faithful sa simbahan sa last week, sakto man gyapon nga ikaw magsimba karon semana. If it was right to go sowing in last month, it's still right to go sowing in this month. If it was right to give your tithes last week, it's still right to give your tithes this week, bisan na piki na ang kahimtang. Turn with me to Proverbs 11, verse 5. Proverbs 11, verse 5. Kunana, say amen. The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. Ang pagkamatarong sa hingpit mutultol sa iyang dalan, apan ang dautan muhulog pinaagi sa iyang kaugalingong nga pagkadautan. The righteousness of the perfect means mature, hamtong, kompleto siya sa iyang batasan. It doesn't mean wala siya sala. Kaya namang rasang i-translate hingpit. So what is it saying? The righteousness of the perfect or the mature man will direct his way. Watch me now. I don't have to make, there are many decisions I don't have to make every day. I don't have to decide, mobasa ba ko sa Biblia karon? No, kana nga decision gihimo dugay na because I know it's right, and so righteousness makes the decision for me. It's right. I'm going to read the Bible today because it's right. The path doesn't need to change, so I don't have to make a decision. I don't have to decide, mo ampo ba ko karon? Dili kong ginang maghimo sa decision. Why? I know it's right, so the decision is already made. Let me tell you why Christians make bad decisions. We make too many decisions. We constantly decide, should I do right or wrong? Instead of deciding one time, I will do right, and every day I walk the path of righteousness. Instead, matagala mo matata. Do I feel like doing right today? Can I ask you a question? Do you ever feel like doing right? Do you ever wake up in the morning and say, yes, mabasa ko sa Biblia? No, you wake up like I do. Diba? Ako si Ma'am Ruth, malingaw, gyud mi mupukaw ni Beth ug Jessa. Beth, Jessa, mata na! 10 minutes mo labay, mubalik. Do you ever feel like doing right? But a righteous man does right because it's right, not because he feels like it. Let's go back to our text verse. The slothful man, dili siya, watch now, ang slothful man, ang tapulang nga tao, dili siya maghimo sa iyang mga decision, gibase, unsay saktog, unsay sayop. Ang tapulang nga tao, maghimo sa iyang decision, gibase sa unsa mas sayon. Sakto ba ang grammar? Diba? What's easier? What's easier? The lazy man doesn't ask what's right. The lazy man asks, what's easy? Diba? What's easy? Look with me at verse 19 again. Look at me at verse 19. The way of the slothful man is as an hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain. Ang dalan sa tapulang nga tao ingon sa uska koral sa mga tunok. Apan ang dalan sa matarong gihimong patag. Now watch now. The right way
Watch now. Listen to me. This is important. The right way to walk in your life never changes. So if you do right, you'll always walk the same path every day. Mubas ka sa Biblia, matagalaw. Magsulay ka, mag-meditate, o mag-memorize the scripture, matagalaw. Magsulay ka, magampo ka, matagalaw. Mag-sow, ni matag simana. Mag-faithful sa church, matag simana. That will never change. But the easy path changes every single day. Diba? Kana nga dalan nga masayon, o sa kadlaw, masayon dere. O sa kadlaw, masayon dere. O sa lahi-lahi. Diba? So the righteous man always walks the same path, but not the lazy man. Mama Ruth, write this on the board for me. The lazy man always tries to find the easiest way, so his path changes every day. Ang tapulang nga tao kanunay mangita sa sayon nga paagis, pinakasayong nga dalan, busa ang yang dalan mausob matag adlaw. The lazy man always tries to find the easiest way, so his path changes every day. Now follow the logic with me. Stay with me. The righteous man walks the same path every day. So what happens? Ang yang kinabuhi mahimong masayon. Ang mga tunog hinahinay nawala. Ang mga butang na nagbabag kaniya sa una, hinahinay mawala. Ang mga butang nagsakit niya sa una, hinahinay nawala. Why? He walks the same path, and his path is made plain. But the slothful man, the lazy man, kanunay nangita sa paagi nga pinakasayon. So ang yang dalan mausob matagadlaw. So wait. If the path changes every day, dili gayud mahimong patag. Sakto ba? It will never become plain. It'll always have thorns. Kay kanunay siya maglikay sa mga lugar nga lusod. So what does that mean? Kung lahi ang dalan, kahapon nagbasa ko sa Biblia, pero di ko ganahan karon, so lain ang dalan karon. Diba? Di ko ganahan mo ampog karon, so lain ang dalan karon. Di ko ganahan mag-eskwela, pasin mag-ulan, pasin maglanta, murag mag-ulan, sigurado sila mag-cancel sa eskwela. Sigurado. Just for the record, kamo nga nag-eskwela sa atwa, amuwa, delete me mag-cancel. Basta lang walay bagyo. Dire. So watch now. Because his path changes every day, listen. Remember, we're using the picture of maglakaw siya, labang or palabang? Labang sa patag. Unsa mahitabo sa patag? Ang sagbot, mutubo. Kung walay tao magpamubo, mutubo man. O kung ikaw maglakaw sa laing dalan, matagadlaw, dili gayud ka maghimo sa nindo nga dalan. Diba? So what is the result? Instead of his path getting easier, the lazy man's path gets harder and harder every day. Ang dalan sa tapulan, ang dalan sa tapulan, matagal lang mahimong mas lusod. Kay maglikay siya sa bahin nga lusod, moagi ko dere, dayon sunod moagi ko dere, dayon, pero dali gayud mahimong plain. So his life gets harder every day. Instead, watch now, kung mubot siya sa lugar nga lusod, basin nagtapol siya diya sa pagbasa sa Biblia. Instead of pushing through the thorns and making himself do it, he says, di ko ganan niya moagi ko derera. Diba? And so the thorns grow there, but then the thorns grow everywhere else. Are you listening? Ugang yang dalan mahimong mas lusod matagadlaw. Instead of pushing through the areas that have thorns, tungod sakto gayud ka na. Oh, this is the right dalan. Kinang saktong dalan, pero lusod man. So instead of pushing through, maglikay siya, and he never creates a clear path. Slowly over time, watch, hinay-hinay, ang tibok patag mapuno sa mga tunog. Unsang laing butang na ito po ni Michael, what were those things called?
Unsa imong gibot nasa imong kamot? Do y'all know what he got in his thumb? Those little things that burn. What are those called? Huh? Kapaw? Dapaw? The field will be filled with thorns, dapaw, o bisan unsay lain. Diba? Because he takes the easy way, his life gets harder and harder every day. Am I making sense to you today? That's what we're seeing in this verse. Kana manggur ang panaglitan sa kinabuhi sa tapulang nga tao. The more you do what's easy, the harder your life will become. I don't know how to say that in Visayan. The more you do what's easy. I have no idea how to say that in Visayan. Pero kamo nakasabot, di ba? The more you do what's easy, the harder your life will become. Panaglitan. Watch me now, students. Look at me. Kung mag-absent ka sa eskwela ugma, mas lusod nga mag-eskwela sa Martes. O kung mag-absent pag-usab kahit ma-discourage na, mas lusod sa Miyerkules. O kung mag-absent na po sa Miyerkules, mas lusod sa Thursday. Dayon, 2 days lang nag-eskwela ka karon si mana, next week ka na mag-absent gihapon. Kay behind na ka, ulahin na. Kanamo rason na bright kaayong mga students, mag-undang sa eskwela sa katunga sa school year. Dali tungod butol, tungod tapulan. And it gets harder. Kung maghimo ka sa butang nga masayon karon, mas lusod imong kinabuhi ugma. Pero kung maghimo ka sa lusod nga butang karon, masayon imong kinabuhi ugma. Kung dali ka mobasa imong Biblia karon, mas lusod nga mobasa ugma. Kung dali ka mo ato sa trabaho, sa imong dapit sa trabaho karon, mas lusod magtrabaho ugma. Daghang batanon. Nag-decision sila uskad law. Di ko gana magtrabaho karon. Mag-text ko nila nga sakit ko. Dali sakit, just makakara. Sa sunod adlaw, kamusta ang pagbati sa sunod adlaw? Ready ba mag-work? No! Mas tapulan pa. Diba? So, mag-absent pag-usap. Dayon, 5 days nag-absent. Di ko mo balik, maulaw ko. Undang na. Tinood ba? Come on now. Unsay problema? Katapulan. Ang kinabuhi mahimong mas lasod. Kung dali ka magsimba karon, mas lasod mo simba sunod simana. Dayon sa sunod, mas lasod pa. Sunod, mas lasod. Dayon 1 month, miagi na, maulaw ko. Di ko makabalik sa simbahan. Kung dali ka magsoning karon Sabado, mas lasod nga magsoning sa sunod. Watch me now. Mga batanon sa eskwela, kung dali ka magtindog para sa pagkamatarong karon simana sa eskwela, mas lasod sa sunod. Uban ninyo nakakaton niyana. Sa first week of school, naghuno na ka, next week na lang, magsulti ko sa teacher. Next week na lang, ako musulti, dili ko makasayaw. Wala pa ka nagingon, di ba? Basta lang maglangan-langan, mahimong mas lasod. Amen? Kamusta ta? Watch me now. Look at me. Na mga taon naluwas na, pero dili sila ganahan makiglali sa ilang pamilya. So ang pamilya, mag-pressure nila sa dili na sila mapil sa Baptist Church. Diba? Dayon unsa may tabo, ilang kinabuhi mahimong mas lasod because they did what's easy today. Mom Ruth, write this on the board for me. I've already said it, but let's write it on the board. Every Christian should write this somewhere in your Bible. Doing what's easy today will make my life harder tomorrow. Amen. Ang paghimo sa sayon karon, maghimo sa akong kinabuhi mas lasod ugma. And what is laziness? Doing what is easy. Unsa man gurang katapulan, ang pagpili niya ng butang nga sayon. Doing what's easy today will make your life harder tomorrow. You got it? I was supposed to be, I changed it to my. Make my life. I did change it to my. I did that on purpose. Pastor Mike, lusod kayo akong kinabuhi. Kabalo.
Kay dugay-dugay na. Naghimok ka sa butang nga sayon, ug ang tibok patag sa imong kinabuhi na puno sa mga tunok. So, kung ganahan ka nga imong kinabuhi mahimong masayon, kinahanglan ka mag-decision nga maglakaw diha sa lugar nga sakto bisan na tunok. Bisan lusod. Ako nagtulog kabay nini nga kamatuoran dito sa Bacolod. Remember Neil? Si Neil. 15 years old na siya, basing 14, 15. Nanigarilyo siya 2 or 3 years na. 14, I think 14 years old na siya. Nanigarilyo siya, dugay na. Ug nagsulay siya, nag-stop, pero di kaya niya. Nagsulay dahil di kaya niya. Ako nagtulog nini nga lesson, ug si Neil nagdoon ako. Yang gisulti, Brother Mike. Actually, dito sa Bacolod, sila nagtawag Mike lang. Mike, I want to stop smoking. Well, I didn't know Ilonggo. So, I want to stop smoking. But my thorns are very long. Sabta niyo ka na? Taas kayong mga tunok sa akong kinabuhi. Watch me now. If you want your life to get easier, do right today. And tomorrow, it will be easier. And then easier. Dr. JB. Buhi pa siya. If you want your life to get easier, don't live in Maria Cristina. It's really far. Paminaw na. Uban ninyo. Watch me now. Look at me now. Uban ninyo. It doesn't matter which way you turn in your life, na mga tunok. Because your entire life, you've done what's easy. Na ayamo suko na ako, kung ikaw, kanunay mo pili niya ng asayo. Kung ikaw mo sulti, bisan unsa nga buhaton na ko, lasura kung kinabuhi, your whole field is full of thorns. Start walking this way to clear your path. Start walking the same path every day. Basang Biblia matagadlaw kung ganahan o dili. Pag-ampo matagadlaw kung ganahan o dili. Pag-memorize ng mga verses matagadlaw kung ganahan o dili. Pag-simba matag service kung ganahan o dili. Walk the same path. However, there is another truth in this verse that I've never seen until 2 or 3 months ago. And it's so clear. Claro kaayo. Can we go back to the text verse now that we understand the verse? Can we go back and look at our text verse? I lost my place. Where am I here? Proverbs 15:19. Proverbs 15:19. Kunanas, amen? The way of the slothful man is as an hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain. Here's the truth tonight. Are you ready? Are you ready? Don't get mad. Are you ready? There is no such thing as a righteous, lazy Christian. They walk different paths. So they can't be the same person. The righteous man bases his decision on what is right. The lazy man bases his decisions on what is easy. They're not the same person. You cannot, listen to me, dili ka makahimo niya ng sakto o niya ng sayon at the same time. Because they're not the same thing. Ang pagbuha og sakto dili sayon. Naigante pero dili sayon. Mahimong masayon sa umaabot pero dili gayud mahimong sayon kaayo. Because your flesh will always fight right. So you have to choose. Do you want to do what is easy or do you want to do what is right? The righteous man, ang matarong nga tao,
mangita og mokaplag sa paagi sa paghimo niya ng butang nga sakto gayud. Ang tapulang nga tao maghimo og mga alibay kung kung ngano dali kaya niya, kung ngano dali siya makahimo sa sakto. Kaya kung ngano English, the lazy man makes excuses why he can't do what he knows is right. So the righteous man and the lazy man aren't the same person. Turn to Proverbs 22 verse 13. Proverbs 22 verse 13. Okay pata, higala pa. Daghang memory verses so kumong tanan matarong na karon. Kaya ninyo basin. Proverbs 22 verse 13. Proverbs 22 verse 13. Kung nanasa, amen? The slothful man saith, there is a lion without. I shall be slain in the streets. Ang tapulang nga tao nagiingon, adunay uska leon sa gawas, ako pagapatyon diha sa mga dalan. Nabagyod ang lion diha sa street sa lud sa syudad. Naghimo-himo siya sa alibay tungod dili siya ganahan mo adto sa iyang trabaho. It's kind of like the students. Naius ka student magsulti sa lain. Nagadung ko walay klase karon. Nagadung ko walay klase karon. Nagadung tayo ng tibok neighborhood nagato walay klase karon. Kinsa nagingon niya na, ako kabalo na lain gingon nako. Dungog ra. Di ba? Nagadung siya ng walay klase karon. Watch me now. Look at me. The lazy man or woman. I know, you girls were getting excited. The lazy man, look at me, is looking for any excuse to not do what he knows he should do. It reminds me of the old Tagalog proverb. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Amen. Sayang, wala si Marvin diri karon. I just like to say tonight, we as Christians, are you listening now? Now it's preaching time. If you didn't like the sermon till now, you're really not going to like it now. We as Christians need to stop pretending that laziness is no big deal. Tapol-tapol gamay. Walay gamay kabayan sa katapulan. Grabe kayo ang katapulan diya sa kinabuhi sa mga Kristohano. It is sloth. Ang katapulan. Maong magbabag na to. Watch me now. Sa tanan area sa Kristohanong kinabuhi. It's not a small thing, it's a big thing. Ang katapulan, maong mubabag na to, gikan sa pagbasa sa Biblia. The reason we don't read the Bible is laziness. Period! I'm busy ko. Don't start with me. Ang katapulan, maong raso nga kita mangita sa mga raso nga mag-absent sa simbahan. Now sometimes we have no choice. I get that. Usay na tinuod ka sakit gayud. I get that. Usay gipugos ka, you have to work. I get that. Pero you know the difference. Kung mangita ka sa alibay or naay gayud rason. Ug ang katapulan maong rason kita mangita sa alibay nga dili magsimba. Ang katapulan maong mubabag kanato gikan sa pagampo matagadlaw. Mas sayon nga maglantaw sa Facebook kaysa pagpangita sa lugar nga hilo marong makaampo. You have to get up and walk out of the house to pray because the kids are noisy and stupid. That was for Beth. Okay, here we go. You ready? It is sloth that hinders us from memorizing scripture when there's no contest. Kitang tanan naka-experience sa kalipay nga magikan sa pag-memorize.
Pero kung mahuro ang mga prize sunod si mana, pila ka buok uban ninyo mag-memorize pa. Ang matag Kristohanan, kinahanglan mag-memorize o mag-meditate matag adlaw. Ang kauswagan sa Kristohanong kinabuhi, maong resulta sa pag-meditate o pagtuman sa pulong sa Diyos. Ang kalipay, ang kalinaw, silang tanan maong resulta sa pag-meditate, sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. And we know that. So nga naman dalita mag-memorize, nga naman dalita mag-meditate, tapulan. Oh, Pastor Mike, lisod. Right. And it is the lazy man who says, di ko ganan maghimo sa butang nga lisod. Ako mag-memorize kung sayon, ganahan ko sa 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Yes! John 11:35. Jesus wept. Nalimot ko sa reference. God is love. Kanadali ang tibok verse. Pero dito sa assembly, kanunay sila mag-quote niya na, God is love. Tinood ba? Kanay kumubisita dito, ako mag-quote, God is holy. Be holy. O wala sila kabalo niya na. Dalita pa ka magbinuwang sa laing simbahan. Tell Jesus that. But do you see, it's laziness that stops us from doing the things that give us strength for the Christian life. Diba? Ang katapulan, mao ang mubabag ka nato gikan sa tanan butang nga mupalig-on nato diya sa atong Kristohanong kinabuhi. Busa, kung naitaw, nagalakaw diya sa Kristohanong kinabuhi, tayo mahagbong yun ang hinungdan maong katapulan. Naluya siya sa Christian life. Dali tungod tapulan. Nakulangan siya sa pagbasa sa Biblia. Nakulangan siya sa pag-memorize. Nakulangan siya sa pag-meditate. But we think, oh, it's not that. It's just part of the culture. No, it's part of being a sinner. It's not Filipino. It's human. Pero kita magtapol-tapol gamay. I don't like that phrase. No Christian should ever say, magtapol-tapol gamay. It's a destroyer. Listen to me now. Ang katapulan, maong tulay sa tanan laing sala. Kay kung maluyahon na ka, hapit na ka mo hagbong bisan kanusa. Oh, Pastor Mike, nasyak tayo ko na ipagtintaw na hagbong ko, ako nag-expect. Pero wala kang nag-memorize sa Biblia. Ang katapulan, dali us ka gamay nga butang. It's not a small thing. But that's not all. I personally believe that laziness is the single greatest hindrance to the work of God here in the Philippines. Laziness. Weak Christians don't make good soul winners. They don't make good helpers of people. They don't make good encouragers. They don't make good husbands. They don't make good wives. They don't make good Sunday school teachers or workers. They don't make good route workers. Kung nga naman ang mga Kristohano mahimong maluyahon, tapulan. Ang tanan kusog nga gikinahanglan nato na dere. Pero kung dalita mo kuha niya na, ang Diyos walay sayop. Pastor Mike, dali ko maluya. Kamusta imong pag-memorize? It's quiet. It is sloth. Ang katapulan, maang butang, mubabag na to, gikan sa faithful soul winning. Umatata, Sabado sa buntag, oh, kapoy ko gamay. Di ko makuyog. Hold on. Muna, ba na ko? Kung ikaw makuyog, murag na oportunidad mag-share. Di ba? O kung naitaw nga maluwas, kung na kaya oportunidad mag-share, murag naitaw nga maluwas. Di ba?
Busa kung dali ka mo ato, kana nga tao murag dali maluwas. Og kana nagpasabot, kana nga tao masunog sa impyerno hangtod sa kanturan tungod sa katapulan. Dali gamay kana. Grabe kayo. How about this one? Ang katapulan, maong rasang kita maglangan-langan kabayan sa laundry dayong Domingo sa buntag. Wa ko'y sanilas! Katapulan, maong rasang nga kita maglangan-langan kabahin sa paglungag dayon na'y pakiglalis diya sa balay. Amen. Amen. Ang katapulan, maong ang mubungkag sa daghang relasyon. Ang katapulan, maong rasang kita makiglalis, kinsa maghugas, kinsa manilhig. Daghan problema sa relasyon mawala gayud kung kita magdesisyon nga magmakugihon diya sa balay. And by the way, ang katapulan sa balay kanunay mag-awas ngadto sa imong buluhaton para sa Ginoo. If you are lazy in your work, in your chores at home, you will not be a godly worker at the church. Ang katapulan gi-connector sa halos tanan atong mga problema sa relasyon. Makiglalis ta kabayan sa unsay pasayang pulong para sa chopping wood. Bugha. Kinsa ang mubugha kanang pulong? Kinsa ang mubugha? Ikaw na lang, ako maghugas. Diba? Tayo masuko ka sa imong igsoon, imong igagaw, imong mama, imong papa, imong anak. Dili ka makaampo kay nasuko. You ever notice it's really hard to pray when you're mad? You ever notice that? Have you? Who's memorizing the prayer list? 1 Timothy 2:8. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. You can't pray when you're full of wrath. Are you listening? But so much of our anger is a result of laziness. Pero kita mag-convince sa atong kaugalingon, gamay nga tapulan, okay naman. No, it's not. It is the great hindrance to God's work. Kinahanglan ta, you listen to me, you won't be a good Christian at church if you are not a good Christian at home. Kung tapulan ka diya sa balay, tapulan ka diya sa imong paglakawban sa Diyos, tapulan ka diya sa imong soul winning, i-connector ang kinabuhi. Dili ka makabahin-bahin sa imong kinabuhi. I'm saying tonight, kinahanglan ta mo undang sa pagsulti sa atong kaugalingon. Dili importante, dili grabe kayo ang katapulan, grabe kayo gayon. Now listen to me now. Alright, now here we go. Ako musulti ninyo nga uban sa ras, nga uban ninyong mga batanon naglusod gayud sa eskwela karon tuig. Kay tapulan ka diya sa balay. Dili ka mo ba sa Biblia? Ang tao nag-invite nimo mo appeal sa program, dili ka nagdawa. Kini mo hatag nimo og kalig-on aron mo tingog diya sa eskwela, pero di ka ganan mo appeal. Alisod, di ko mayo sa English. Well, labot ka na. Di ka mayo sa batasan. Ouch. Stop blaming other people. Ang imong katapulan maong rason nga maluyahon diya sa eskwela. Dili ka mo ba sa Biblia? Kanunay mag-Facebook? Kanunay mag-Instagram? Mag-waste sa daghang time? Maglantaw sa mga buwang nga butang? Is anybody doing protecting my purity? Me and Paul, napailain? Sila karon? Listen, pumino nining a verse. Turn away, Psalm 119:37. Turn away mine eyes from beholding wickedness. That's not what it says. Turn away mine eyes from beholding filthiness. That's not what it says. What's it say, Paul? Turn away mine eyes from beholding what? Vanity. Kakawangan. Bisan unsa nga walay
pulos. Kana halos tanan video sa Facebook. Ang buwang nga mga reels nga sila magbutang at tubangan nimo. Vanity. Bisan dali hugaw, kakawangan, why pulos. And David said, Ginoo, ilingyo ang akong mga mata gikan sa pagtanaw sa kakawangan. Wala ko'y time mag-memorize. Daghang time kung mag-stop ka magbantay sa mga reels. Mayong hapon sa tanan. Welcome to Truth Baptist Church. Notice, Truth Baptist Church. Higala pa ta. Kung mga bataan, maglusod mo sa eskwela, dali tungo dautan ka, pero tapulan. O dali ka pwede mahimong tapulan na matarong ng Kristohanon. Basta lang maghimo ka sa mga alibay para sa imong mga decision. Basta lang ikaw nagbasol-basol sa uban. O ako, maot akong batasan tungod sa imong kinikanan ba? Sila ba ang rasang wala ka naghugas? Sila ba ang rasang wala ka nagbasa sa Biblia karong buntag? Imong kinikanan, sila nagpugong nimo. Si Mike, that happens at my house all the time. Si Michael nagsulay nagbasa Biblia. Ako, dili ka makabasa Biblia, hatay ko. Did that happen to you at your house this morning? Who's Pastor Mike, kanana hitabo ka na ako? I-persecute ko sa akong balay. Ang anak sa pastor lamang. Kinsa siya. Oh, si pangmangko ni Boy. Gilutos kayod siya. Looy kayo. Aminaw, kung maluyahon ka diya sa imong Kristohanong kinabuhi, simple ang rason. Dili ka ganan maghimo sa bisan sa ngalasod. So, ang pag-memorize. Luoy kaya kong kinabuhi. I'm saying tonight, there's no such thing as a righteous, lazy Christian. Kinahanglan ka mag-decision. Kanang ka mahimong matarong o kanang ka mahimong tapulan, pero dali pwede kanilang duha. You must, listen now, if you want to become a good Christian, you must overcome your sloth. I don't care if it's part of the culture. It's part of every culture, just different ways. Kung ganahan ka mahimong matarong, kinahanglan ka magbuntog sa imong katapulan. Nakoy kantohon para ninyo karon. Kaya ninyo ang kantohon? Na ay tao nga, kanunay maglangan, grabe kayo ang ilang katapulan. Apan kita nga naluwas na karon, ang isipon nga magmakugihon. Makugihon paghuman. Makugihon sa tanan. Kung naay katungdanan, padayon sa katapusan. Makugihon paghuman. Ang tig-alibay magbasol sa uban, pagkaulaw sa ilang katapulan. Kung ang paghagod dumilian nila, ang Diyos nagsugo, nagutumon sila. Makugihon paghuman. Makugihon sa tanan. Kung naay katungdanan, dayon sa katapusan. Makugihon paghuman. Kalibutan hon nagyura tong simbahan. Wow. Higala pa ta.
Kitang tanan kinalamaning kamot gayud mong buntog sa atong katapulan. Kasi tinod yun, kitang tanan maglusod ni anak. Kitang tanan na ay lain-lain areas sa katapulan. Basin dili sa buha, basin sa hunahuna. Na ay mga tao maghugihong gyud sa trabaho, sa balay, pero tapulan sa eskwela. Na ay lain, maghugihon sa eskwela, tapulan sa balay. Di ba? Na ay lain, maghugihon kabayan sa pagsimba, pero di mo basa sa Biblia. Makugihon. Magmakugihon ta. Aron makakabot sa atong mahimo alang sa Ginoo. Let's overcome it. One every head bowed, every eye closed.